Om pim palayahum gambreng. Iluan atuh. Kalakuan budak lembur. Iluan atuh. Berarti orang si Tanjung, si Pehong jaganya. Heeh, bener. Kuku, di udah ya.
Aduh, madu. Lain. Naon atuh tuh? Iya esot gue kacamata. Jadi lamun orang teu diesotkeun kacamata teh bakalan gaguma. Oh, gitu. Nah, ningali budak nu make baju hidung tuh. Udah mau baju hidung. Ini nyali he. Aduh, kebanyak. Nanti satu mang, nuhun mang. Jang bawa kemana Jang? Jang, mau aing ge. Paman ge. Oh, itu budakku tadi teh. Paling bales kira. Si Peong lompat lah kan, yo. Tuh si Peong tuh. Tuh si Peong tuh. Gini, soal hari itu apa? Batu, Bang. Gaskan lah. Bisa.